von der Gemeinde hier, genau hier, an diesem Ort. E ele vai estar ministrando a palavra nesta noite. Der bringt uns der Vortrag heute Abend. Eu tenho certeza que Deus vai estar falando conosco. Und ich bin sicher, Gott wird zu uns sprechen. Durch ihn. Posso fazer? Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, heute Abend hier bei Ihnen zu sein. Queridos irmãos, eu me alegro muito de estar com vocês hoje à noite. Wir denken oft an diese Gemeinde. Wenn wir zusammen sind als Baptistengemeinde hier in diesen Räumen, dann beten wir für euch. Nós pensamos muito em vocês. Quando nós da Igreja Batista nos reunimos aqui nesse lugar, nós oramos por vocês. Und es ist gut für mich, heute zum ersten Mal hier zu sein und euch auch persönlich zu erleben und kennenzulernen. E é muito bom estar hoje pessoalmente aqui e conhecê-los também pessoalmente. Dann wissen wir noch besser, für wen wir beten. Assim a gente sabe melhor para quem estamos orando. Amen. Ich habe meinen Lieblingstext aus der Bibel heute Abend mitgebracht. Eu trouxe o meu texto preferido da Bíblia hoje para nós meditarmos nele. Es ist für mich der schönste Text in der ganzen Bibel. Para mim é o texto mais lindo de toda a Bíblia. Und wir werden ihn zunächst hören. E nós vamos ouvi-lo em português. Lucas 15, a partir do versículo de número 11. E continuou, Jesus aqui citando uma parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhes um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui. Amém. Es ist eine wunderbare Geschichte von der Liebe Gottes zu uns Menschen. É uma linda história do querido Deus para nós humanos. Diese Geschichte hat eine einzige Absicht. Sie will uns sagen, ihr seid Söhne und Töchter des Vaters im Himmel. Essa história tem um único propósito: revelar a nós que nós somos filhos e filhas do Deus vivo. Das vergessen wir nämlich immer wieder. Wir sind so vergesslich.
Nós esquecemos isso muitas vezes, porque nós somos muito esquecidos. Wir vergessen immer wieder, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir um unserer selbst willen von Gott geliebt werden. Nós nos esquecemos muitas vezes que somos filhas e filhos de Deus e que nós somos por Ele amados. Und wenn wir das vergessen, dann fangen wir an, ganz viel zu tun und uns selber zu beweisen, dass wir gut sind. E quando nós nos esquecemos disso, nós começamos a fazer muitas coisas para provar para nós mesmos que nós somos bons. Und dann entsteht dieser Stress, der uns alle krank macht. E aí começa esse estresse que nos torna doentes. Deswegen ist es gut, dass wir uns immer wieder erinnern lassen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir werden um unserer selbst willen geliebt. Por isso é que é bom sempre nos deixarmos relembrar de que nós somos filhos de Deus. In dieser Geschichte macht der Vater dem Sohn 3 Geschenke, um ihn daran zu erinnern, dass er der Sohn des Vaters ist. E nessa história, o pai dá 3 presentes a esse filho para fazê-lo relembrar de que ele é filho do seu pai. Und diese 3 Geschenke, das ist ein Kleid, ein Ring und Schuhe. Esses 3 presentes foram vestidos, vestimenta, sapatos e anel. Der Sohn hat vergessen, dass er der Sohn des Vaters ist. O filho tinha se esquecido que ele era filho de Deus. Er glaubt, dass er sein Sohnsein verspielt hat, verloren hat. Ele pensava que o seu filho já estava perdido. O pai pensava que o filho já estava perdido. Und der Vater will ihm das Bewusstsein, der Sohn zu sein, neu ins Herz schreiben. Deswegen schenkt er ihm ein Kleid, einen Ring und Schuhe. E para dar a certeza de volta ao coração de que ele ainda era o seu filho, ele lhe fez esses 3 presentes: o vestido, o anel e os sapatos. Zunächst zum Kleid. Primeiro vamos falar do vestido. Bringt schnell das beste Kleid und zieht es ihm an, sagt der Vater. Traga depressa as melhores vestes e vista-o, diz o pai. Wenn die Menschen damals unterwegs waren, dann trugen sie Kleider. Sie trugen keine Anzüge, sie trugen Kleider, auch die Männer. As pessoas naquela época, eles vestiam vestidos. As vestimentas deles eram um manto, um vestido. Também os homens se vestiam assim. Und an den Kleidern erkannte man, wer vor einem stand und wer der andere war. E de acordo com o que eles vestiam, eles sabiam quem era aquela pessoa, a quem ele pertencia. Und so gab es auch das Kleid des Sohnes und das Kleid der Tochter. E assim também era com as vestimentas do filho e da filha. Und schon, wenn jemand von Weitem kam, dann sah man, das ist das Kleid des Sohnes, das ist der Sohn. Man sah zunächst nur das Kleid von Weitem. E quando a gente via alguém chegar de longe, a gente via a roupa da pessoa e já dizia: ah, esse é o filho, né, o filho de fulano, por causa do que ele trazia vestido. Ich weiß nicht, was für ein Verhältnis Sie selber zu Kleidern haben. Manchen Menschen sind Kleider völlig egal. Und für andere sind Kleider sehr wichtig. Eu não sei que relação vocês têm com a roupa, com vestimentas. Para muitas pessoas, as roupas é totalmente indiferente. Para outras, já é importante. Für Jugendliche ist es eine Katastrophe, wenn sie die falschen Kleider anhaben. Dann gehören sie nicht dazu. Para os jovens, por exemplo, é terrível se eles não têm a roupa que os jovens usam, porque eles não se sentem que eles pertencem aos jovens. In bestimmten Kleidern fühle ich mich wohl und in anderen fühle ich mich sehr unwohl. Dependendo da roupa, eu me sinto muito bem, ou então eu me sinto mal. Ich habe ganz viel über Kleider gelernt von meinen afrikanischen Brüdern und Schwestern. Eu aprendi muito sobre vestimentas, sobre roupas com os meus irmãos africanos. Ich habe viele Jahre in Hamburg gelebt. Dort gibt es mehr als 100 afrikanische Kirchen. Eu vivi muitos anos em Hamburgo e lá moram muitos africanos.
Und wenn man am Sonntagmorgen zum Gottesdienst fährt, dann sieht man überall auf der Straße Menschen in wunderschönen Kleidern. Lá tem muitas igrejas de africanos, na verdade. E domingo de manhã, quando eles estão indo para a igreja, tem aquele festival de roupas, né? Und die meisten von ihnen haben eine schwarze Hautfarbe. Das sind Afrikaner. E a maioria deles, vocês sabem, são negros de pele, esses são os africanos. Die Frauen tragen ganz bunte, leuchtende Kleider, orange und rot und gelb. E as mulheres normalmente se vestem com roupas bem coloridas, laranja, vermelho, rosa, amarelo. Und die Männer tragen ihre besten und feierlichsten Anzüge. E os homens vestem as melhores roupas de festas que eles têm. Und die Stadt wird bunt durch diese Menschen. E a cidade fica colorida através deles. Ich habe meine afrikanischen Brüder und Schwestern gefragt, warum zieht ihr euch so schön an am Sonntag? E eu perguntei para os meus irmãos africanos, por que vocês se vestem assim tão bonito no domingo? Und sie haben mit einem breiten Lachen gesagt, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir Söhne und Töchter Gottes sind. E com um sorriso muito grande eles me responderam, porque nós somos filhos de Deus. Und das wollen wir gerne zeigen. E isso nós queremos mostrar aqui. Das Kleid des Sohnes zeigt, dass er ein Sohn Gottes ist. A roupa do filho mostra que ele é um filho de Deus. Dieses Kleid ist etwas ganz anderes als die weiße Weste. Essa roupa é bem diferente do que aquela veste branca. Manchmal ist es uns so wichtig, dass wir eine weiße Weste anhaben, auf der man keine Flecken sieht. Muitas vezes para nós é tão importante nós estarmos vestidos de branco, onde não se vê nenhuma mancha. Das ist etwas anderes als das Kleid des Sohnes. Isso é algo diferente do que agora a roupa do filho. Und manchmal tragen Christen auch eine fromme Kutte, wie die Mönche. Und darunter ist aber ganz vieles verborgen. E muitas vezes o cristão ele se veste com uma roupa de justiça como os monges, para se mostrarem crentes, mas por dentro não estão assim tão bonitos. Das Kleid des Sohnes ist etwas ganz anderes. Mas o vestido do filho é algo bem diferente. Das Kleid des Sohnes ist die neue Identität, die Gott uns geben möchte. A roupa do filho é a nova identidade que Deus nos quer dar. Es ist das Bewusstsein in meinem Herzen und auch in meinem Kopf, dass ich ein Sohn und eine Tochter Gottes bin. É a certeza no meu coração e também na minha mente que eu sou um filho de Deus. Das vergessen wir immer. E isso nós esquecemos muitas vezes. Immer dann, wenn wir den Gedanken in unserem Kopf haben, ich bin es nicht mehr wert, dann haben wir vergessen, dass wir Sohn und Tochter Gottes sind. Sempre quando nos vem esse pensamento, eu não sou mais digno, então nós nos esquecemos que somos filhos de Deus. Das geht manchmal ganz schnell. Muitas vezes isso acontece muito rápido. Da sieht mich jemand nicht. Ich möchte gerne gesehen werden, aber der andere sieht mich nicht. Und schon habe ich das Gefühl, ich bin es wohl nicht wert. Às vezes eu quero ser notado, mas eu não sou visto, então eu já tenho aquela sensação de que eu não sou o filho de Deus. E isso me desvaloriza. Oder ich möchte gerne gefragt werden, aber mich fragt keiner. Und schon habe ich das Gefühl, ich bin es nicht wert. Ou eu gostaria que me perguntassem as coisas, mas não me perguntam, então eu me sinto como se eu já não fosse. Oder ich komme mir so jung und unerfahren vor und habe das Gefühl, ich bin es noch nicht wert. Ou então eu sou tão jovem, tão inexperiente e eu tenho a sensação, eu não sou digno. Oder ich bin schon alt und früher bin ich gefragt worden, aber jetzt nicht mehr. Ich bin es wohl nicht mehr wert. Ou então eu já sou velho e antigamente perguntavam para mim, mas agora já não mais. Então eu já não sou mais digno. Und jedes Mal haben wir vergessen, dass wir Sohn und Tochter Gottes sind. E assim nós nos esquecemos muitas vezes que somos filhos de Deus. Wenn dieser Satz
ich bin es nicht mehr wert, wenn der in uns aufsteigt, dann sollen wir wissen, dass im Himmel etwas in Bewegung gesetzt wird. Quando esse pensamento brota dentro de nós, eu não sou mais digno, no céu algo começa a se mover. Der Vater hier in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte sagt, schnell bringt das neue Kleid. Tut es schnell. O pai aqui nessa parábola, ele disse, rápido, traga as melhores vestiu. Das, was jetzt geschehen muss, soll nicht morgen und übermorgen und nächste Woche geschehen, sondern sofort, schnell. O que tem que ser feito não é para ser feito amanhã ou depois de amanhã, não, é para ser feito rápido, agora. Es ist wichtig, dass der Sohn sofort, jetzt, wieder lernt, sich als Sohn des Vaters zu sehen. É importante que o Filho de Deus, ele sinta agora, já, que ele é Filho de Deus. Das ist Ausdruck der Liebe des Vaters. So sehr liebt der Vater seinen Sohn, dass er es sofort möchte, dass der Sohn sich wieder als ein Sohn des Vaters sieht. E com isso Deus quer mostrar o seu amor rapidamente, assim, na hora que nós somos filhos de Deus. Und neben dem Kleid bekommt der Sohn einen Ring an den Finger gesteckt. E além da roupa, ele ganhou anel para colocar no dedo. Schnell steckt ihm einen Ring an den Finger. Und auch mit diesem Ring hat es eine besondere Bewandtnis. Rápido, coloque também anel no seu dedo. E com esse anel também tem simbolismo. Der Ring ist nicht nur ein Schmuckstück, sondern der Ring ist ein Siegelring. O anel não é apenas uma joia, o anel é selo. Mit diesem Ring kann man Verträge unterschreiben. Com esse anel podemos assinar contratos. Das ist etwas von dem ganz Besonderen in dieser Geschichte. E isso é algo muito especial nessa história. Denn dieser Sohn hatte ja gerade sein Erbteil durchgebracht und verloren. Er hatte es verspielt. Porque esse filho tinha acabado de gastar absolutamente todos a sua herança, os seus bens. Ele jogou tudo fora. Und der Vater steckt ihm einen Ring an den Finger, mit dem er wieder Verträge unterschreiben kann. E o pai lhe deu de novo um anel e colocou no dedo algo que ele poderia voltar a assinar os contratos. Was für ein Vertrauen des Vaters zu seinem Sohn. Que confiança do pai para com seu filho. Christen sagen manchmal am Anfang ihres Weges mit Gott, Gott, ich möchte mein Leben ganz in deine Hand legen. Os cristãos, normalmente, no começo da sua caminhada com Deus, eles dizem, Deus, eu quero entregar a minha vida totalmente em suas mãos. Und was antwortet Gott, wenn wir ihm unser Leben in seine Hand geben? E o que responde Deus com relação a isso? Gott sagt zu uns, und ich gebe dir dein Leben wieder zurück. Deus diz, eu te dou a sua vida de volta. Denn ich möchte, dass du für dein Leben Verantwortung übernimmst. Porque eu quero que você se responsabilize pela sua vida. Mein Leben ist eine gute Gabe an dich. A sua vida é dom maravilhoso de mim para você. Und ist das nicht wunderbar, dass Gott auf diese Weise zum Ausdruck bringt, ich vertraue dir? E não é maravilhoso essa maneira de Deus demonstrar a nós que Ele confia em nós? Das wünscht sich jeder Vater und jede Mutter, dass ihre Kinder ihr eigenes Leben selber in die Hand nehmen. Isso deseja qualquer pai, qualquer mãe, que o seu filho se torne maduro e tome a sua vida em suas próprias mãos. Warum sollten wir Gott weniger zutrauen? Porque Deus não faria o mesmo? Dafür steht dieser Ring. Der Vater gibt dem Sohn neue Vollmacht. E por isso existe esse anel. O pai devolve ao filho aquela autoridade. Er setzt ihn wieder als Erbe ein. Ele colocou ele de volta na herança. Obwohl er das Vertrauen schon missbraucht hat. Se bem que ele já tinha se aproveitado da confiança. Wo gibt es sowas in der Welt, in der wir leben? E aonde nós poderíamos encontrar isso no mundo em que vivemos?
Wenn jemand unter uns Vertrauen verspielt, auf seiner Arbeitsstelle, bei seinem Arbeitgeber, dann wird ihm das Vertrauen entzogen. Se alguém abusa da nossa confiança, onde nós trabalhamos, no meio que nós vivemos, é difícil nós recuperarmos de novo a confiança. Gott aber gibt uns immer wieder neues Vertrauen. Mas Deus nos dá sempre de novo a sua confiança. Das ist diese überwältigende Liebe Gottes. Sie ist unendlich groß. Isso é o amor incondicional de Deus, ele é imenso. Wir alle kennen Lebensbereiche, in denen gelingen uns Dinge manchmal nicht. Nós todos já passamos por circunstâncias que as coisas não deram certo. Und manchmal ist das, was dort schief geht, wirklich schlimm. E muitas vezes aquilo que não funcionou, muitas vezes é muito grave. Und dann brauchen wir jemanden, der an unserer Seite ist und der uns ermutigt und neuen Mut zuspricht. E aí nós precisamos de alguém do nosso lado que nos incentiva, nos motiva novamente. Ich hatte vor einigen Jahren einmal einen Vorgesetzten, einen Chef, der hat immer wieder zu mir gesagt, Gerhard, für diese Aufgabe bist du genau der Richtige. Eu tinha chefe há uns anos atrás, ele estava sempre do meu lado e ele falava para mim, Gerhard, você é a pessoa certa para fazer isso. Ich wusste, das hat er auf einem Seminar gelernt. Eu sabia que ele tinha aprendido isso no seminário. Aber es hat mich trotzdem ermutigt. Mas isso me deu, da mesma maneira, confiança. Und ich habe manches nur deswegen gemacht und getan, weil er mich ermutigt hat. E muitas coisas eu fiz justamente porque ele me motivava a fazer. Gott ist der große Ermutiger. Deus é esse motivador. Er möchte, dass wir als Söhne und Töchter Gottes durch unser Leben. Ele deseja que nós, como filhos de Deus, vivemos nossa vida. Deswegen bekommen wir von ihm einen Ring an die Finger gesteckt. E por isso nós ganhamos dele esse anel no dedo. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Nós somos filhos e filhas de Deus. Und das dritte sind die Schuhe. Em terceiro lugar, temos os sapatos. Schnell holt die Schuhe, denn nur der freie Mann und die freie Frau trugen in Palästina Schuhe. Ele disse, vai depressa e busca os sapatos, porque somente homens e mulheres que eram livres, que não eram escravos na Palestina, andavam com sapatos. Die Knechte gingen barfuß. Os escravos tinham que andar descalço. Schuhe sind über die Jahrtausende für Menschen etwas ganz Kostbares gewesen. E há muitos, 1000 anos, os sapatos têm um simbolismo de algo muito importante para o ser humano. Eine alte Frau, die in der Ukraine aufgewachsen ist, erzählte mir, dass sie ihre Schuhe mit ihrer Schwester teilen musste. Uma senhora idosa na Ucrânia me contou que ela tinha que dividir sempre os seus sapatos com a sua irmã. Sie hatten zusammen nur ein Paar Schuhe. Elas duas só tinham par de sapato. Und sie erzählte mir auch, dass der Vater den Bruder einmal verprügelt hat, weil er beim Spielen seine Schuhe beschädigt hat. E ela me disse que uma vez o pai bateu o filho porque ele, brincando, estragou-lhe os sapatos. Schuhe sind etwas Kostbares für viele Menschen. Sapato é algo muito valioso para muitas pessoas. Ich habe an einem internationalen College studiert und dort zusammen mit Afrikanern. Eu estudei no colégio internacional com africanos. Und die Afrikaner schauten immer wieder mal auf meine Schuhe. Os africanos sempre olhavam para os meus sapatos. Und sie sagten manchmal auch, oh, you have wonderful shoes. Você tem sapatos maravilhosos. Und ich weiß noch, dass wir einmal einem Mitstudenten Schuhe geschenkt haben. Einem afrikanischen Mitstudenten. E eu lembro quando eu presenteei dos estudantes, deles africano, par de sapatos. Und er lief die ganzen nächsten Tage wie ein Pfau durch das Haus und zeigte jedem seine Schuhe. Ele andava que nem pavão o tempo todo pela casa mostrando para todo mundo os seus sapatos. Aus den Liedern, die die Afrikaner singen, wissen wir, dass Schuhe eine große Rolle spielen. As músicas que os africanos cantam, a gente percebe o quanto que eles dão importância aos sapatos.
Wenn Sie vom Himmel singen, dann erwarten Sie dort nicht nur eine Harfe, sondern immer auch Schuhe. In heaven we will have some shoes. Quando eles cantam, né, e tocam a harpa, eles não pedem, eles pedem principalmente os sapatos. Schuhe sind der Inbegriff der himmlischen Welt, denn Schuhe besaß nur der freie Mann oder die freie Frau. Portanto, como eu já disse, os sapatos só tinham aqueles que verdadeiramente eram livres. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind an einem Strand unterwegs. Imagine que vocês estão andando numa praia. An manchen Stränden gibt es nicht nur feinen Sand, sondern auch grobe Steine, Kieselsteine. E algumas praias não tem só aquela areia macia, mas também tem pedregulhos. Stellen Sie sich einmal vor, Sie gehen auf einem solch groben Steinen barfuß. Imagine você caminhando sobre esses pedregulhos, esse pedaço grosseiro, descalço. Dann muss man ganz vorsichtig gehen. A gente tem que ir bem devagarinho. Und man muss nach unten schauen, damit man den Halt nicht verliert. E temos que olhar para baixo, para não perdermos aqui o equilíbrio. Das ist der Gang des Knechtes. Esse era o caminhar do escravo. Man hat ständig Angst, dass man einen falschen Schritt macht. Eles tinham sempre medo de darem passo em falso. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben feste Schuhe an den Füßen. Mas agora imagine que você tem bons sapatos nos seus pés. Mit dicken Sohlen. Com a sola bem grossa. Dann muss man nicht nach unten schauen, dann kann man nach vorne schauen, bis zum Horizont. A gente não precisa caminhar daí olhando para o chão, nós podemos caminhar olhando para frente, para o horizonte. Dann muss man keine Angst haben vor dem nächsten Schritt. Não precisamos nos preocupar com o próximo passo que vamos dar. Dann kann man vertrauensvoll den nächsten Schritt wagen. E assim, com segurança, nós damos o próximo passo. Das ist der Gang des Sohnes und der Tochter Gottes. E assim é o caminhar do filho e da filha de Deus. Wer sich selber ein bisschen kennt, der weiß, dass wir je nachdem, wie die Tagesform ist, mal so und mal so unterwegs sind. Quem se conhece pouquinho a si mesmo sabe que nós temos dias que um dia é assim, um dia é assado, como a gente diz no Brasil. Das spiegelt sich auch in der Art und Weise wider, wie wir gehen. Manchmal gehen wir ganz aufrecht und manchmal gehen wir auch so durch den Tag. E assim também, muitas vezes, é o nosso jeito de caminhar. Às vezes a gente caminha pomposo, retinho, e às vezes estamos meio encurvados. Der Vater lässt die Schuhe holen, damit der Sohn den Gang des freien Menschen neu lerne. O pai mandou trazer os sapatos para que o seu filho aprendesse novamente a dar os passos de homem livre. Das geht nicht von einem Augenblick zum anderen, das braucht ein wenig Zeit. E isso às vezes não acontece rapidamente, precisa de tempo. Damit wir wieder neu Vertrauen dazu fassen, dass wir Kinder Gottes sind. Para que nós realmente possamos ter essa certeza que somos filhos de Deus. Ein letzter Blick fällt auf den Vater. E olhamos agora, damos uma olhada no Pai. Er möchte in seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit, dass wir lernen, dass wir um unserer selbst willen von ihm geliebt werden. Ele deseja, com seu grande amor e misericórdia, que nós tenhamos essa certeza que nós somos amados por Ele. Und deswegen sagt er schnell, hol das Kleid, damit mein Sohn lernt, sich selber wieder gerne anzuschauen. Depressa, ele diz, busque as vestes para que meu filho tenha prazer de novo de olhar para si mesmo. Schnell, hol den Ring, damit mein Sohn wieder lerne, Verantwortung zu übernehmen. Depressa, busque o anel para que meu filho rápido aprenda de novo a ter confiança nele mesmo. Schnell, holt die Schuhe des freien Menschen, damit er lerne, wieder aufrecht seinen Weg zu gehen. Depressa, busque-lhe os sapatos para que ele de novo possa aprender a caminhar retamente. Denn dieser, mein Sohn, der konnte nicht mehr glauben, dass er um seiner selbst willen geliebt wird. Er war fast tot, jetzt aber lebt er wieder. Porque esse meu filho, ele já tinha perdido toda a confiança, ele já estava quase morto, mas ele reviveu.
Welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen? Qual é o amor que Deus nos mostrou para que nós tenhamos a certeza que somos filhos de Deus? Ich weiß nicht, wer von Ihnen heute Abend diese Bitte in seinem Herzen trägt, dass er eine neue Gewissheit dafür übergewinnt, Sohn und Tochter Gottes zu sein. Talvez alguns de vocês hoje à noite tenham esse amargo no vosso coração, mas Deus deseja que vocês tenham de novo a convicção de que vocês são filhos de Deus. Vielleicht gibt es unter uns Menschen, die können zurzeit nicht gut glauben, dass sie um ihrer selbst willen geliebt werden. Talvez existam pessoas no meio de nós hoje que não conseguem acreditar que realmente são assim amados. Und ich möchte diejenigen unter uns bitten, vielleicht einmal die Hand zu heben, die sich das wünschen, von Herzen wünschen, dass eine neue Gewissheit in ihr Leben einzieht, Sohn und Tochter Gottes zu sein. E eu quero pedir para aqueles que estão sentindo isso, que levante as suas mãos, aqueles que necessitam dessa certeza de que eles são filhos e filhas de Deus. Und ich selber hebe dazu auch meine Hand, denn ich habe diese Sehnsucht in mir selbst. E eu mesmo levanto as minhas mãos porque eu preciso dessa certeza hoje no meu coração. Gott segne alle, die die Hand heben, für ihre Demut. Deus abençoe cada que levantou humildemente a sua mão. Und ich möchte jetzt mit uns beten und Gott darum bitten, dass er unsere Gewissheit, Kinder des Vaters zu sein, erneuert. E por isso eu quero orar com vocês, para que Ele nos dê essa certeza e essa segurança de que nós somos filhos de Deus. Und wir stehen dazu auf. Vamos nos levantar. Vater im Himmel, deine Liebe ist unendlich groß zu uns. Querido Pai dos céus, o seu amor é infinito para conosco. Und du hast eine große Sehnsucht in deinem Herzen, dass wir das begreifen. E você tem desejo muito grande no seu coração que nós entendamos isso. Durch Jesus Christus hast du uns gezeigt, wie sehr du uns liebst. Através de Jesus Cristo, tu nos mostraste o quanto nos ama. Und dein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir deine Kinder sind. E o teu Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Und so schaffe du in uns das Bewusstsein, deine Söhne und deine Töchter zu sein. Por isso nos dá, Senhor, essa certeza de que somos teus filhos e filhas. Gieß deine Liebe aus in unsere Herzen, dass wir das spüren können. Derrama o teu amor nos nossos corações para que possamos sentir isso. Erfülle uns von innen her mit neuer Gewissheit. Preenche-nos por dentro, Senhor, interiormente para essa segurança. Komm in die Mitte unseres Lebens und lass uns einen Weg gehen als deine Kinder. Venha para nossas vidas e nos conduza pela vida como teus filhos. Und lass uns darin Zeugen sein für das, was du in unserem Leben tust und in dieser ganzen Welt. E deixa-nos ser testemunhos daquilo que tu fazes em nós para este mundo. Wir beten dich an, Nós te adoramos, denn du bist der Ewige, porque tu és infinito, eterno, der Heilige o Santo und der uns liebt. e aquele que nos ama, Von Ewigkeit her para toda a eternidade, bis in alle Ewigkeit. para toda a eternidade. Amen. Amém.